Wasya wa Muimi. Ni muvyana ndaye ya mwenda musesi wa Mutongo TV ndo akwenda na kusia isi aneta wa Steven Mwema nikilungu cha Wasya wa Muimi tuimaki ndoki kanana mweno yita wa tree tomato na yini okulia zoi ilaona ambite tree tomato yine netelete kona inana ile nana yaika kwamba temuni mutene yi tomato nikina nimindu na netunda yuma binda maingi lawa ya mundu tree tomato ona expect ya ni nana muthemba lakini yu yita tree tomato ndo no isa ichu nuko na yetu tani ichi ne nana na yi mutene that is the why equator tree na hindi kintu kicha bya nana lakini thine tunda wati landini yonde toke the bya nana ije kutumia ne meat after tomato wati landini tunda lakini yupatayo muno yita wa itunde tune ya kuongela ndakami na wambe ndi sana kachumbari neke ko nana ne tunda thesa yune itune ukita ote mona kabyo utenda kabyo mpamu ndani utembeto yo kana kauma ogoma kono yakati kono yumyo no ume nditha yitune thini ndikuikia na ndokia ndo yo kubakanga langi ithana chonde ithana langi mutune thini juice na mbe thini ni kuuma yu no ume no na uta na bote ma oho weza hicho weza yu content juice and thini vengi watango moyo vengi na teka juice kama themba bulini ezo mata na mwingi na yabandu bela wali to hospital okaenda okandikwe na muthi wete cho no mawangu ama police ama cho related na ndakame ko yundika wa metuke yuna yana mwana ndina gwenye okay akatamba yo mabai nini kenda wesethia moyo kuni bandi to kamba kana yu andu mambe yo bandangaka andu mambe yo bandangaka yani ye moyo ndo bandi to kamba tike koyo ye moyo no weze kokwesu alinge nondo etunda abanda kondo kubyo no weze the ayi moyo kojo kotumo yu no idio do wengi bae matsakwa la mumete amokwe mawete ilobi with their test tofauti ye sukali lakini atyo ngemede amabinditiki ndiko na nota ndakame yu mundu ona ngwita mundu tuse bande no etunda ye tuosangisia yo pa na tu yambela ba etunda ye dhimbe wetesa wangu rovet mbeo yayo ni maimiwa kana aye yezo develop wa mbeo stress awa so mbeo yayo ni ida utila itunda nona ila tegwe sabe mbeo wa yapundeni ilo na melia isino sio buya lakini sieme aye sieme nuno twena muthange itunda yuyu mbeo si yumaze uka prepare nursery leka njamini wambo minyasi yakana eno buya direct wizi kwemete wale top ya direct na bengi wale to nasa yino ni mukatika mitilo wale top ya direct ibwana mbeu tayari lenzi yo atemotemete buyete ko wabuya itake ya like 1 month ikambia 10 muima na yui tutambeto semba munoi kibuyo ni tuike kunata tuipa yata tuipasio byata kibuyo ndenda oka flat nyondo tisaba sio kibuyo cha nana uketa bo no ibula neza muthangosu lakini utho mwe mubutho muthembo wa sadi wa mina nenge tote mombe yaku either watema abo miki akiuo ni ndikano mithamba njo olange na meno nduni wa mina kweko wizo kaende theta mbe wizo na ibu ikoneza na kamuthanga kanini wa mina obwika ndokulila mabutiolo kana kwako ni umeta amate matsekia ba yolo wa ilela uendelea unyithite pakipe moist after 30 days wala yambia contaminate na ndio amio germinate uzo wao ya na mituki ya mino germinate within 2 weeks we transplant weke thangoni no vai la tumebanda hii pe kutanise to tanise pe notaniaza banini notaniaza banini lakini uzo wao you might ya nangete ukagila so iko weke thangoni ko sawa kala kanene o si mai mwe la si mai mwe ko sawa kala kanene okege mathangoni okatio twatu ngitwikata ko undu tubande thasema nanai nasarene tutote mundani direct pandu ndiko wosa weke thangoni nundu woso kyo kanini kyo na about 2 centimeters eka no transplant wike ithanguni ya nasareni kala kathangu ka hiyo then wa mineke ya bubu no take 2 months inde ya near size yakwe kata
ya ubanda ya utwa mundani ndi kutwa se wamina kuya iso tika mundani iso tika mundani ni mitatu mwe kuyoni nele ya kwe na pa ya likandini wa ithangui pe undu tu mikua nikenda wese thia ni yo kanesa lithi ai sensitive kwa mauta mamba kana loti tu mamba ridi na midudu ku ondawa ilo buba yo mundani no buba uno buba ndawa amba no buba ndawa midudu na no buba foliar feeds ndawa ititu na okay na yule ni la tu mimi ba tumetwa kanai pe condition kana environment yemwe itonyo tuma metesi uteka nesa ila yiba ya kwa mathango ni tambetwa mitwa yenda condition ibu anata yenda meti on the nasare ni minini niwe thia ina challenge yendete muno bandu bathitu yenda bandu biona kamutila tigala wetsethia yo kelaite na mathina mothitu lezo thithu weta ni weta emba kana blight zitu weta so ye nasare ni wasija nasare ni kwakwa no ikwati no tu bikobo wasija nasare ni kwakwa ni kitila net shade na byo bangwete kuongana squeak ya greenhouse nikano wetsethia mbingi senjaminate ya kuku kusiria sianda ila trigonometer a microenvironment tizo base undeni ya mitezu na ita mbeto bikavaya kutwa mundani pepa ndo tu kukomana na fertilizer aye bondo komana fertilizer ole zo menega no ela wena kwa foliar feed no lawo buba matoni na yuko atumetwa mundani umunda tuipanga yumo ndine tukumia umunda wele tekwetha bwanata wele kwetha wikiwa tana uitwa mundani kindu cha mbe kwamba make sure munda kwe mweme ukathea kindu cha kele ni kwenza maima ma mitundezu maitera matanisi mita ile 2 meters from one plant to the other na witani sengo line ile o mita ingile from line to the line na dhima ni a futile udhandau futile wasa na futile kwindi na ukindu kila kengi important dhimani na si ya tree tomato yoka kila mote imaila yaleteva ni ya 2 by 2 by 2 feet mete mingi efailia ila wona kwa uwe wasa kalembe ile kituo wa minotho wa mete bandu ile la kituo ndwenze te maima uthi utemete tulembe twile wegete imbe kwa niko kitume kingi wona mete mingi efaili kwa thime wali to prepare nesa tacha investing the root kada ambaye kiambesa maine ya metezu nundu muyundu wa feed motenesa ni odi soti cha wo ko dai musio ko wenza thima nesa afutile kwa ile no imanda bo at least ndo imwe na yune wae wenza imai pe upawa ambao bathukanye mithanga ubithukana cia ugese thebe umwayo lo yote no ngi wanthe wa yote wiwoka uzu wa yote wa yolo niwo mix ya nobu okay owa wanthe ndithwa na nutrients bingi nicho gitumuya wote okay lakini you in the end of the day ni wesa no wesa utumia huo ndio ka mix nabo pengi mabinda lo kukilia your beds runye prefer mono kwa on beds ni zitanda izo na zaweti pawo na tekinete yu ugasethia kethe ko uwe kiuchonga mabuna kila ingi chonga maba motia kwina kiuki ngi ba yende ndazila imani liku ni afutile kwa ile kume ya moto we baza mono ko no ikuze kiuchonga miye bubu akingi chonga miye ba na beds ingi ni preferable ila kwe kundu kwe black cotton soil nundu na mwenu yonde meti mingi they sensitive to waterlogging kada kula kungama kutuma na kwake ubundi isiyo ita waterlogging so nicho kutumuona ngi prefer panda motia kwitho yolo wacho ya mbisi ya kivu wala chomana nona moto nona wala kiuke tuma na mundo we flat kiuke tuma na bu lakini wa ukilanja banini wokilia kitanda chako wetsethia yu kivu wala kionga mami yolo banini na yula wenza yimai kiutuma no bundeni nenge lima ndukuzi hapo nenge tiaza mix muthanga na yuko uzuzie bika bakwani ipa witenge bana muthanga kethani muthango wa red soil na sandy soils ubula na choko usia 3/4 of the all nikana usia watia mwana wachao wakiukongama lakini black cotton soil no ambatizo no bete level ya muthanga ya ground no yamba tangi like 1 foot nikana usia ya mutuzi wana kukaza kuwa uwezo bwe kwa ikiwu paumbesi yayo nundu meinekwa na ni kulia pe kibathukani chawi ketha wenzo imana asikawe weekend yonde pe kibathukani chao tirenza lima tetha ti create situation eta wa deep loose soil ni si wanza futile wa deep na wa loose ni na mix na manure whether we reach
in nutrients na whether in deep nundu kamutika ke yo kanini yuke otwa mimituke no kwa nundu la muthanga gudu nzite we bo ni mololo nike otwa mimituke kana kyane so isiyo essence ya kwenza chao kwenza thima o ale kwenza bati bomu watemwela kwembuela kukuma ketha kate bandu katwa mi okay aya imane wa yenza mutu yitwete ewa mina kwenza thima ku na kwa spacing 2 meters thima na wa mix na bo na line kuthiola ngina 2 meters no 2 meters no yuka ina seedling yaku dumye thangore ndo banda wa mino banda bu wa banda kwembua ndo ni ndio ngithia lakini bindela kutembua no ndio ngithia ni kana sikome just like another seedling kana plant ubanda ongitha cia ukabubanda wao sobete maundu mambaridi ila sikuya ukabubanda wa cia mbaridi ukabuba foliar feeds no ukabuba ndawa cia midudu na wa mino ke transplant kiuko mina 6 months kitwa kiumia mala na kiuko mina 9 months matunda maku mambe ndo ambe yoketha yani katika mwaka umwe matunda maingi ni metha within 1 year to nambe yotwe so UKU ikiona mwaka umwe na nina 3 months ngitwa utwa hapa nitwa hapa soko ni mitaboni ni maenda nani peke ngwenda kukulia hii ila tukwasia ndo meki ndo ya boy unotona kuisaidia ya mundu mwende na access to bonde na bo pe fertilizer utona kuike instead ya bo noze kwezi ndo ite shortcut pa mino twika Muimi no ngina weke what is right ketha kindu chenda abo kiasi kina no mpaka wiki no ndu tawasia muthango wakwa ni sadi una emo wiki abo na thandi na huo nitumia fertilizer no kindu kitumikanda tika nini matuko manini kathela izo kitumuona ati chenda tongelete fertilizer lakini bone wekalanga wanotumia abo kana notumia fertilizer kana no bo ni ndumia abo na ni ndumia fertilizer nundu kulati set up program cyane masya kila kindu pepala wiki la fertilizer ta matunda muno ni kuyetiki ya 17 fertilizer wambia wakayo kyo kanini na huo oyinji leke lakini wiki ya fertilizer wiki wa 17 wa mino banda the first 1 month okay wika langi for the first another month okay you know give for the first 3 months na mino banda ya mino pick yo thinzio channel yako ya 9 na ume atane chabo wose wako ma treat tomato ni chao treat tomato kendo chambe ni tundete thingi ko kamba kuwa yute uba ku ndiye mundu ngi wemete kathi pa metaboni ndiye mundu ngi wemete kathi so you in available so kola ngwadi kwatikana andu ame okulia no ni kata ni thoacha kindu cha keli ni tunda mwene etho nundu kilo kimwe cha yo tunda yo maslingi 150 kilo kimwe tuzona wetha neto anata ko twingi to na mutu ko 20 kikeana no ni kwate no kuona mutu na gwa we na lifespan ya 5 years na mutu no ndinambe yo twa no ndo tsaite ko withia undu wakisobia undu chomya katunda kanene nesa niwe wait nawe kuswa mituke na hiyo ambio to utusa kwa vindana ata utusa itina vindana yanata netusa every week kila chuma na itunda lile kausha hii ambio cia wasisha bano na malangi mena tutunda tunyuki yangi meuma kenda akisete for 5 years so you as long as you ambio cia mambe you kaenda utute kila wiki maendete mabigito utute azu na undu utute bana mwangi ndio maende na kwikata kuyana ano uyendelela kumiela na te utune ngosio Wasya kindu chambe mitona ndo ingi mbesa pe challenge chako na kindu kingi hii challenge mingi nundu no kiwo na ndawa nanu undu wate ubandie cha faili cha lya boro kedenge kuna ndawa growth ya ndi thina wena mpango moyo lwa na mwino na mwino ne nondo ne na limit space limited space yo banda ni kweto manda bandu yini nunga kwata bandu to nekiweka ile kana itatu no kwikia no bande kindu kingi ku katikati ndo banda kindu kingi no ina treat kwikia spinach lakini ndo a shade yayo izi na matumane ne yake ya shade wazethia baigindu kiperform mungu ayo isia through kana hii season hii season isia through yambio sia miaka 5 yambio sia kana isaite as long as no inenga kiuo na hii nabona no bubandawa na watu kuma nona yoi wa kwa ne kuthika na isi ne kwa mea pumo ndani na kuata wa watu kuma nona yu miaka 5 ya thala uno muti utanene ba muno no kashirabu ka muthemba kuno ngoko ni kwe either ninze maima mbande ingi kana mbande kindu kingi timoti atu wethi na wokwa actually miyao ni very shallow jokuti muona ithiwa siwa mituki miyao yethi wa bayo ono ga kwatu ono wakwa
muvyano ndo nena na itu Mutango TV na asante na ndi mondo museisia ni kilungu cha Wasya wa Muimi va Mutango TV ngwatania mukamba wina kwa Steven Mwema ni Twaima Tritomato ni na mundu Peter Chalo kuma va metaboni kauntini ya Masaku ni kwende sese mwailu wa ilungula siache na ende ntoko mana chumwa ne chukite kwenda ne kwa Muye na kilungu kingi ongu somethie yulu wa Uimi wa kindu kiki bathokoni kwao yu tionasa Wasya wa Muimi.